Gigi ni Wero TV. Chokire nkatho cha mwanya mutegeri ni untu wagwita na mbere gukinira mibango ya Wero TV. Karibu sana kire mubango jogima ni utonga aja twitha twina kagita gakega kwariria mantu ya jomba kwithirwa ja kigitaria ugima bwaku bwa mwiri gutigira uri na uturo bubwega na kinyoto robora ja onbitagwa ntinyari kinyo tukana turenda kwariria murimo jwa kibara au kethirwa wina kiuria no arene watu kurukira ijiri ithatu ithano mugwanja inyanya 23578 kurikania SMS yetu itena mariki nyajari konkuruki turi live kane mko mo kurukira mtandao jwa Facebook na kinya YouTube nbitagwa ntinyari kinywa turi na daktari Frederick Gitonga ndene studio chetu tukithie doko turi no uririte baga sana ntinyari mtu atura daktari no manto maingi pole kuora lakini ambaka ambaka anke mudhikiria na mutegerio Wero TV pole kuora lakini utokona kweja kweja atuga this is the right time non tonande tokathoma enda ingwete kiamanto jonde jakaja sasa topic yentukana ro ntumba ko migota na gicunku go ka migota no tugo mutaramu ucoke utuire ni kimbuga wonere kwagirite twariria rware runtukana ro ere twanja pectoris kana mulimo jora jomba kwija kireke bana pain o mulimo toka no tuge mulimo ekadogani disease keberu lakini turareria pain ororo okay thank you ororo bora bomba kwithira bokeja kireke bara kya muntu na magitera maingi anto batomba kwithira bakerewa ororo bora bwithairo bwibwai kana ororo bora bwithira bumete na tinga wenka daktari omba kwithirwa kiomba gugutetheria magitera maingi anto bwa ikewo ororo kireke bara kyao bathogane yeithe impia bajitie kana bakathogania mulimo jora jweta wa ndimon bakathogania mirimo yu aki lakini mulimo jojo kana jojo to kwalire jwanja pectoris jwethero jo kiuma na ara kiri nkoro na ndibo bwaga muntu akomba kwithirwa akimenya no ntu twajwariria tukomba kuya tukiona jura jomba kwithirwa jo keja na jo kathira lakini jo komba kwithirwa jo gwika ogwatine ntuku ikeja na kwina jonge jo keja na jo ture no ntu jo nande ikuga ore akwe nkoro ere akwe korungama kana era tweta heart attack na gitumi kwenda tujariria ni anto batika kujokagia kuigwa ororo kibara batika kujokagia untu bura bwe common mono kana untu bakawainda tu waigwa ororo kibara ukachekwe bwega kenda omba kwithirwa getetheka yes ndiro kuga kibara uri maanisha ata no ntumbije nya kibara gikimiru rimwe imanisha mantu tofauti ndiro kuga kibara uri maanisha ata uri maanisha the chest ororo ora bwijaga kiri the chest itself ato define kenda mumero omba kwithirwa akerewa twariria angina imaanisha ororo bora bwijaga gikibara kya muntu bwijanite kuma kiri nkoro ete kongania damu ingania oxygen kiri nkoro yongwa ni kwenda damu na inya yongwa ni kwenda oxygen otapati ingi ya mwiri yonde so ukethirwa nkoro aretie kunda iria damu yongwa na damu ire kenda ikinya oxygen kiri nkoro ukatwika damu ira itekomba kwithirwa ikinya kiri nkoro bwega ikuga oxygen itekinya oxygen ireka gukinya nkoro ire kambire guchwa compensatory mechanism kana ore omba kwithirwa igichokaniria igitarire yageria gwichokaniria ni egeta ururu no ntu ikageria komba kwithirwa igichwa ure yongo yomba kwithirwa igitethia kenda omba kwithirwa igisurvive ande igitarire gwitethia nio ururu bumaira no ururu bomba kwithirwa bokiumira kireke bara aja mbere mono kana gatigate kibara kiremo mwendende jojo ajo jo mumo infrasternum mwendende jojo igwo ruru aja
ororo bora no bombe kwithirwa bugitania na ugwe bukeja kithenju bugeta to the neck na bukomba kwa buge extend to the elbow joint na mwanka njara na aja to the arms mono rutere rwa left so ororo bou bwethera bwina mwanya no ororo bora bonge omba kwithirwa kigwa bora bwinyanite na mirimu engi yes. Aya, ugutwira mtuga guororo no ntumbuga ndamu mkorete kungania ndamu kana oxygen. Iko kaumo kathine ya chest pain nake na mbuga ya mtu no arigare nikimbuga ndamu ite kungana kanete gukinya kiri nkoro kana oxygen. Yes. Kwikirie twathomete ki biology antu bagikira mono gitawa atherosclerosis. Oria mikia omba kwithirwa wina maguta jagatonya kiri mukia jwa ndamu jakomba kwithira jetuma mukia jora jochekea no kinya kiri mukia jora jwa nkoro jwetawa coronary artery no jomba kwithirwa inya juju ya maguta jogatwika jo guchekea kana kwina ingi tuga muntu no atonyu gintu tweta breaks ni kwithirwa kwina deposit ya gintu o fat gitonyete kiri antu aria kiri mukia ju giatonya antu aria komba kwa gituma mukia jura jo chekea so mukia jura jo achekea ni kugo uria ndamu ibatere gukinya kiri nkoro itikinya kwina mantu jange twita like variant conditions kugatwika mukia jura jo contract jungwa kana jo gachekea jungwa na jotina breaks kana maguta jau kana maguta jara anto beta cholesterol mono anto beta sibitare bakathima cholesterol mono wena gintu takiria no kiomba kutha gitetheria mukia jo akujwa nkoro jo kethirwa jo chekei kugatwika na ndi ndamu yakwite komba kwethirwa ikinyare yes. Aya, imbi omba kwithira kikira mtu gwatine boko gwatwa ni angina. Kwena into bibinge bira tomba kwaririria jabi omba gwikwa gwatine boko gwatwa ni murimo jojo kana thineje gintu kia mbere ni muntu uria utumaira tumbako tigara mbaki into bionde muntu uria uria omba kwithirwa ibitumira nkoro yawe ni omba kwithirwa igita ngugi nkoroki kana the functionality ya nkoro ikomba kwithirwa igita ngugi nkoroki na gwatwika nkoro ira nandi ikiona munyunyo mbangi akara ta akuotha agakuna kaira akarigente energy mantu jari jomba kwa no jagwike ogwatine bone na mono bwa nkoro yaku igita riro tumirite gintu ta kiu tumbako gintu kebiere ni muntu uria omba kwithirwa eno ritopo bwingi mono the obese kana antu bare bethera bena obesity muntu uria netherwa na cholesterol nyingi ire komba kwithirwa igituma mikia we omba kwithirwa ingana na ingana gatuma kinya the organ itself nkoro yongwa ikomba kwithirwa strain kwina antu bare bomba kuthwa bena cholesterol nyingi mwanka portion yu inya ya nkoro yongwa kethirwa ithiuruki ni maguta kana inya gitema kiongo ikethwa kithiuruki ni maguta so part yu ya kwithirwa muntu ena obesity itherwa gwikitwo gwatine bonene muno gintu kia bithatu ni muntu uria omba kwithirwa egwatawa ni thina ya hypertension kana muntu wonde wena thina ya kuitwa ni ndamu muntu uyu ari gwatine bonene muno bakomba kwithirwa akigwata ni thina ya angina pectoris gukurukira gwitia kwawe kana kwina makwawe kwa ndamu na hinya gukurukira ndawa iria agutumire gita riria ena pressure ichithero chimwe kagogwatine bonene bakomba kwithirwa akigia thina iria gintu kebina ni muntu uria wina thina iria ya sukari muntu yonde wina gutumira ndawa cia sukari kana gwatwika sukari ewe ishugurikirwa kana kanywa ndawa na gwatwika sukari ewe itiko ya controlled bwega ikinya iwango bira biagirite muntu uria ari gwatine bakomba kwithirwa akigwatwa ni thina eji ya angina pectoris anda ingi ya mano endere ari no twere no gwithira kagutigite iko gwatika muntu na ndi magita na maingi tuga thina ya stress ireta thina ekeu but inde jira ja tuga thina stress itomba kuretera thina ekeu mono but today I can stand firm na kuga thina ya stress no mba kwithirwa iri mwekera ya kuretera thina ya angina pectoris igitariro jukia mathuganio ja maingi kana gutwika ugo chumboro igi ntu igitari nena na kiomba kwithirwa igwikira mathuganio maingi
no gitume nkoro yaku ikomba kwithirwa ikigia thina no komba kwithirwa ukigia thina wi angina pectoris. For example, mtu uria umba kwithirwa atigine mtu uria endete kana mtu uria umba kwithirwa tegoti gwake tuge mantu jaja wendo the relationship gukomba kwithirwa bwitigana na mtu uria wendete no komba kwithirwa ukigia mathugania maingi you are at risk ya komba kwithirwa ukigia thina ya angina pectoris. Hiyo ni example kwa jama inge mono. Hiyo ni example tekero ibo wake. Hiyo ni example kwa na jama inge mono jajo mba kwa jage toma mtoro mba kwithirwa akigia thina kwina thina ingi cionthe ire ciomba kuthwa cikija kire nkoro kana thina ire ciomba kwa cikia ataka nkoro yaku mirimu ire mba kwithirwa ge attack nkoro yaku kinya no mba kwithirwa gwikite ogwatine bonene mono bakomba kwithirwa ukigwatania angina pectoris antigira uno ntuba matha mbere nya tutonyagi symptoms ankurie ururubo tukugira yes i consistent kana bore mithemba tuge for example mbuga ndakuama yes kana mbuga ndaitia kirima yes irio nkuigwa murimo yes kana inkiriki tugothori nkuigwa murimo kwina thina kana ni yonthe cionthe thina mbuga iri mithemba yonthe kiuria kiki angucokeria uyu no ra twambiriria twarega ku discuss thina ji yujaga atia yonekaga atia lakini angina pectoris angina no ithiro inayo kugatwika ugwete kugwata no ntungugire ugwita I am bit comfortable kwinera twita stable angina kwinera twita unstable angina na kwinera twita variant angina. Stable angina ni iria ijaga igita riria ogeta exercise ogeta exercise kana ogwirwo ntubo kai ugatwika kuigwa murimo kibara kana wamba kwithirwo gitia tatu stairs kana to ukuga kana walk kana gwita tugugita akuta kwa inda ukomba kwithirwo ukigia murimo kibara na ju murimo joria wanogoka if you relax murimo jojo komba kwajo kithira kana ururu bora bukathira twejagi stable nayo ithero ire mwanya muno stable itegwitia kwija no ntu no nogoki kinyo nogoki ukethra wina ururu kibara utegwitinya kugita exercise ina na kendo gia unstable angina to kwereano so unstable ne omba kwithra very severe no ntu unstable angina no omba kwithra proceed very fast to heart attack no ntu already nkoro yaku ni thero gwita kintu twita ischemic heart disease kwa twika ndamu buru itegukinyira nkoro yaku ije ngi variant nayo niyo ira tukuga ekeja yes lakini no ntu ukethra still we functional bwega ende no ntu ikamukia karaga nkoro karaga wikia ndamu igachekera bokai kagatuma ukomba kwithirwo ukigia ururu kiri kibara giaku but within a short period of time no withirwo ukirikava mutegeri ru TV kana no arine botu kurukira 23578 ijere ithatu ithano mugwanja inyanya kurukituri live kiri Facebook na YouTube ithiro gitwa Weru TV na ukethira wina comment kana gintu gyotwira no tige au bitagwa antinyari kinyo tucokerete nyime kagitagate kuraja Hiji ni Weru TV.
Ufugaji wa kuku hukumbwa na matatizo chungu nzima. Kupoteza vifaranga na kuku wazima ni changamoto kwa kila mkulima. Magonjwa mengi hutokana na viini wanamoishi kuku. Mkulima, usikae kimya biashara yako inapoangamia. Tumia Benzal G. Benzal G 3-in-1 kutoka Osho Chemical ni broad spectrum disinfectant ya kuboresha ukulima wako. Inaua viini kwa 99.9% huku ikizuia magonjwa kama gumboro na Newcastle. Nyunyizia Benzal G katika kila kona unapowafugia kuku pamoja na kiingilioni. Benzal G 3-in-1 inaua, inakinga na inazuia. A product of Osho Chemical Industries Limited. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usiitishe unga, itisha Kavagara. Hamona nteto iria ciejete themwa nusu. Mwekuru wa sniper kuria supo mioro gwikirwa mpene o kaire onde igamba ya sniper erigeri kwambiria kuthikirwa mweri twetete. Gachagua kuonania uchamba bunene ati akona kioto kirikoti onde andikirite baruga kuchieberia kiamene kia UDA. Mubunge wa South Imenti na MC wa Buthuguchi Central kumeneria rutere ruregani onde baigikite DP Kindiki. Hakari korwa kumenyera nyomo cia kithaka imwe cia chikioneka kunyia bonene kiri mpingiro ya Meru National Park. Themwa nusu ni nteto nkoroki na oni Maureen Kinya. You are living proof that we can control so much. And when we like what we see, we go for it. What are you doing? Eje ni Wero TV. Chokere nkatho che mwanya no ntubagweta na mbere kurumira ugima ni utongatika na turiariria ururubura mtombekia kwithirwa akiga gwa kibara ina buma na bumba kwithirwa bukiona nagia thina ina yumba kwithirwa eri na kinyora umba kwithirwa gitetheka 23578 ni namba ya SMS doka tuchokere na bionaniria bia anjaine weta anjaina Angina pectoris kwina ore umba kwithirwa echonani in case ukethirwa winayo
gento kia mbere impombera kwethirwa nkiaria picha ore yumaira kerera tukugitaga kana kuga angina pectoris imbi and ambuge nitherwa muntu ena discomfort kiri kibara kiawe na itherwa like pressure symptoms ukaigua to kinyeri kibara giaku no komba kwithirwa ukiaga inya mwiri na magita jara maingi no ithirwa ira twita fatigue ukaigua utina willingness ire kugita mantu uria kwagirite but the main thing ikomba kwithirwa wina ururu wina murimo jora jukwija kiri kibara giaku no ururu buria imbugire no bwithirwa bwe kibara giaku no bomba kwithirwa bwe choka nyuma mugongo na choka mugongo de jwe sharp pain kana tora omba kumutani ugachinda no ukaigwa murimo kumera murimo ururu buria no bombe kwithirwa bukite ke yo hab aro anjo ajande guru no rombe kwithirwa ugita kiri kituro giaku na no bombe kwina mania na njareji mwankajo akinya to the hams kana na aja kiri njara ururu buria ibwethera boya bit discomfort na ururu buria magitira maingi no bombe kwithirwa bukithira kuringana na type ya angina ira winayo for example kethiro inera twomba kwa tukiariria stable ne kuga in case you relax kwina ora wigagwa waigua ururu kibara ukomba kwithirwa we breathe in no ka relax o relax ururu bora no bombe kwithirwa bukiura na bora ne gukwira there is something in case you get exercise kana get on to boku inyiri ururu bora bwachoka kairi it is always good kuona daktari kumera au murimo jori joda jwe gungana na very curiosity na indigestion kana kwithirwa muntu ate kuthiirio bwega kiu kiawe ugatue kote komba kwithirwa kithia kana kiu giaku kina thina no ithairwa wina murimo jora jwijaga kana ururu bora bwijaga kibara uruburia ibomba kwithirwa bwiringana mono na bobu bwa angina pectoris so in case ukethirwa wina ururu buria ukomba kwa bukija to the sternum lakini ururu bobu bonge nabo magita jara maingi jwethairwa irasima inyaju jweta kiu kia muntu ire ni indigestion yokare ayo kana ukethirwa ina thina tera twariretie peptic ulcer disease no mbe kwithirwa ukigia murimo jugwitia mwanka na aja kibara juju jonge jwa angina pectoris na juju jagai murimo kiu ukethirwa wina ururu kiri kiu giaku na ururu buria nabu sharp pain and discomforting pain kana ururu buria inyawe ngote mba kweresa ina bomba kwithirwa bukiuma ururu buria bwathira gento kenge kira mutomba kwithirwa na kio ikorus the breath kana komba kwithirwa wita miruke yaku ambuge gento kimwe kinya thitu kwariria angina pectoris ntumurume no omba kwithirwa akigwa mantu jau ndomba kwangiariria mono indikire muntu muka no ombe kwithirwa ena other symptoms other than urito kana ururu buu bukwija kiri kibara niki no ura bombi mwakoro no ombe kwithirwa webo abo kambiria na nausea kana wira kuigwa gutaika no ombe kwithirwa ena murimo kiu no ombe kwithirwa ena fatigue kana kunoga indi no ombe kwithirwa with or without ururu bura tukuga abo kuma kibara bogetania mwanka maturo tuthenjo mwekoro no age interview lakini bo mwekoro na bwa boga karabo ichokaga bwa karabo ichokaga akira mwekoro mba kuthuganya mono omba kuthuganya keneu gigatuika interview ire conflicting kwa tuika ate komba kwithirwa akere we mbie ku ikomba kwithirwa ekiumira so kiri mwekoro no yumira tofauti indi kwina biona ni biu bingi ndomba kwithirwa nkiuga kuigwa gutaika na nombe kwithirwa kiaga miruki kwa tuika ugwa ko strain kuona miruki na magita jara maingi itweta mwanka to the faint kana komba kwithirwa kiaga consciousness yaku kuringana na type ya angina ira winayo if you have unstable angina ogeta inyara na ndio ongangane guchwa miruki na no tukuone sayuni yes mbigirwo gweta ugwati bwa heart attack yes nio ake complications kana angina gakara itirigitigo kagita angina itherwe na complications injiri gintu kia mbere ni ururu no ntororo buria no bweja bukatwika bote kuthira kinya weta kiri daktari tinga stable angina
yomba gweta daktari akwa ndawa igasettle very fast. Iji inge gwetwa unstable nya mero twina thina kwina mantu jaria gwitwo tethangiru haraka kenda omba kwithirwo kibua. So unstable ni omba kwithirwo materialize very fast gutwika heart attack na ne complication ijiri. Gintu kia mbere ni ururubote kuthi ururubote kuthira. Indi ukona daktari ururubo buthira. Gintu kia biere no withirwe wina complication ewi a heart attack kuga nkoro eku ekurema gwita ngugi amero bauga nkoro ekurungama. Yes. And no tunoturire ajaina izana ya kwithirwa nkoro etukungania ndamu na oxygen. Yes. Na ndenkarigara kurigitwa imbyo karigitwa ka inkoro. Utirita anjaina ekamenyeka iraisi mono. Okay. Twina intobira daktari bomba kuthabe gutetheria bio. Gintu kia mbere ikwamba kumenya anjaina muntu enayo. Diagnosis. In case yekomba kwithirwo ekimenyeka kwina intobira daktari batumaira kenda bomba kwithirwo be gutethia. Anjaina ina ndawa na ne nyunyarwa ndawa na muntu akabua. For example, tuge ogwetwo thimero ithimi bire bya ndamu kwatieka cholesterol ekwire iguru. Daktari agakwa ndawa cia guturisa nkoro yaku. Sawa sawa. Ndawa irio na choke daktari agutetheria kuita cholesterol ya mwiri kenda gumba kurugwo kai portion yewi ya nkoro yombete kwithirwo ikingana. So igintu kiomba kuya reversed in case kiomba kwithirwo gikioneka mapema. Kira kithero kirio in case ukethero ina thina iji ya anjaina na daktari okwa ndawa tafadhali tika kurungika ndawa mwanka ofuatiriwe mwanka obwe thina no keja kurungika ndawa na baraba inge twonete bena distress sibitari ibaraba iginoaga bakomba kwithwa bakirungika ndawa egitarira under treatment. Yes. Aya mtomba kwithirwa akirigiria ate thineje. Thineje gintu kia mbere kiraomba kwithirwo kigitai kinene. If you are smoking, quit smoking. Ukethora no kunywa thigara, I mean no gukuchia, te kunywa. Ukethora no gukuchia thigara tafadhali quit that. If ukethora no kurinto bibi ngebia tumbako na kia uburu ndekana bio bitena ende added value kiri mwiri jwaku gintu kebiere ukethora wina uritobo bwingi gintu kia mbere value and diet ukethora no kumenya njenu miri ni nene aga tika komba kwithirwo ichi expose kiri fatty food kana irio bira bina maguta jama ingi enjoy meals ire china less fat kenda omba kwithirwo gitetheka gintu kebiere ukethirwa ugwe no kumenya njenu kwina mtoto karade neji ask your doctor about exercise ira omba kwithirwo kigita no witoka gita exercise the neji keja uria daktari agutetheria na exercise ira omba kwithirwo kigita no geta wikuraga ki exercise. For example, ukethirwo tetwira kugita exercise for a long period of time don't rush into exercise. Uri daktari batera kugeta exercise atia kenda omba kwithirwo ki achieve the objective ya kwithirwo exercise ireku eko materialize kwithirwo ikebua gintu kebiere teach yourself to avoid stress. Buru teach yourself to avoid stress na gwatwika buru utena otherwise seek counseling services. Chwa muntu gugutetheria na mathuganio kenda omba kwithirwo gitetheka kia mwisho buru watweka wina mirimo eje chronic diseases like hypertension, diabetes. Mirimo area omba kwithirwo gicitaniria mirimo area omba kwithirwo gicontrol sukari ura kwagirite whether ina thina ya pressure nyua ndawa cia pressure ura kwagirite na tukairwo twirwa muntu agwata ni pressure ni bujaga. Yes, itonete kurubare beneu bagwata ni pressure gitareu iutitha twina assurity ta medic pressure ekabua indi tiga ukairwa wirwa wina thina ya pressure ugwati na ndirungika ndawa okobua tinga daktari kie kurungika ndawa in case gwatwika no kunya ndawa ira pressure kwe komba kwithirwa ikina mabwega na kurungika ndawa cia pressure ibatere kurungikwa with a monitor na daktari athingatirite mwanka kona ugo kurespond ki ndawa na ekombuka clinic for follow up
kenda umba kwithirwo tikeje kwithirwo kithukirwa so ibo bwega wethirwo inywa ndawa cia pressure kana gintu kingi kana wimba kwithirwo itirita murimo jonge jo kusikana na nkoro kana chronic disease tafadhali tunywe ni ndawa ura kwagirite na imbije tukatwitetheka yes ura mtomba kuthwa kigwatanira na ugo tukiumaruka keke amana jathira za kuthira ntathirie jana nkwejete ajo no uyo kibirika area ibwaga sana muthikiria tukona na gita ringi rira murungu akomba kwithirwa agitwa iromba yakwa nyate twithirwa tukiomba kumbana kiri thina ire chikweja kiri miri yetu na buruburu tuchitanirie tukare bwega kure bwega kuimenyera miri yetu bubu bomba kwithirwa bugitutethia kenda tomba kwa twina good health oni omba kwithirwa ukimbona Marytown clinic yetu Comfort Havens opposite Mutindo Chemist turiganiritie na Mutonto Driving School naomba kwithirwa nkinyira gukurukira na mbeji 0727 874 156 0727 874 156 thank you Ntinyari. Thank you, Doc. Natubako na kanyo kairi kuija guturiungira. We do not take it for granted. Kwe mtura gukethia uge Facebook live gwetwa Anthony Munene. Thank you, Anto.